Watazamaji, nawakaribisha katika jina la Yesu. Hamjambo, karibuni sana katika chaneli yetu, chaneli ambayo ni ya kujifunza, pia kufunzana na kuonyana na kuzidi kutangaza fadhili za Kristo. Kabla tujaanza kipindi chetu, naona ni vyema tuweze kuongozwa na ombi ili Roho wa Mungu aweze kutuongoza. Tuombe. Mtakatifu uliye mbinguni, jina lako lipewe sifa. Asante kwa uwepo wako, asante kwa ulinzi wako, asante wakati tunapochunguza maandiko yako takatifu, tuongoze kupitia Roho wako ili chochote tutakachojifunza kiweze kukutukuza. Kupitia katika jina la Yesu tumeomba. Asante. Ndugu zangu, kama vile nimeweza kuwa tukinena ni kwamba nimekuwa tu nikisikiza watumishi wa Mungu mara mingi katika kwenye masinagogi, katika kwenye kila mahali tu wakiwa hawajui ni Mungu mgani ambayo tunayomfuata, ama ni dini gani ambayo inatufaa kufuata, ni dini ya aina gani ambayo tunafaa kufuata. Wachungaji wengi, maaskofu, pia watumishi wa Mungu wanasema kwamba hivi ya kwamba njia ya kwenda mbinguni ni njia ya kwenda mbinguni tu, njia ni njia. Ama tu ukitaka kwenda Mombasa kwa mfano, unaweza amua upitie uende na Tanzania, uende ukapitie mlango wa nyuma ukuje na Indian Ocean, ukuje uingie ndani ya Mombasa, bora umefika Mombasa. Wengine wanasema unaweza piga hapo uende Machakos, uende kwanza Kitui, uteremko kupite Kibwezi, kushikanisha na njia uende uingie Mombasa. Wengine wanasema unaweza shika Mombasa Road, unyoroshe straight na uende hadi ufike Mombasa. So wanasema kwamba wewe tu abudu jinsi unajua, wewe taje Kristo wako jinsi unajua. Njia ni njia, bora sisi wote tukutane mbinguni. Kama unasema unafika mbinguni, ufike mbinguni. Kama unasema unaenda mbinguni, bora tukupatane huko. Lakini watazamaji, ni vyema wachungaji wanasema jinsi ya kwamba usije kuhukumu dini ya mtu. Usije kuhukumu ni nani ambaye anaabudiwa. Ama usinihukumu ninaabudu siku ipi, wala naabudu Kristo upi. Bora tukutane tuende mbinguni. Siku ya leo tutakuwa tunajadiliana tujue kwamba kweli, je, njia ni njia, ama njia kuna ile njia ambayo inafaa kupitiwa, ile ambayo ukifuata hiyo njia utafika mbinguni hakika yake. Asante. Kitu ya kwanza, mtu kusema kwamba usije akahukumu, ama kuambia kwamba mtumishi wa Mungu msije mkao mnaingilia dini za watu, ni ya kwamba tumepewa onyo ama tumeamrishwa kwamba tukiona mtu yoyote anafanya makosa lazima tunene, lazima tupaze sauti. Na kwa hivyo tutaweza kuongozwa na kitabu cha Isaia 58 mstari wake wa kwanza, tujue na Mungu anasema nini kwa watu kama sisi. Inasema hivi, Isaia 58 mstari wake wa kwanza. Inasema hivi: piga kelele usiache, pasa sauti yako kama tarumbeta, hubiria watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kama vile ndugu zangu nawaambia kwamba Biblia imetupatia ama Mungu ametupatia ruhusa. Amesema kwamba hivi kama nitaona jambo lolote ambao si mzuri, hivi kama leo hii nitaona ya kwamba zile mipangilio ambayo jinsi watumishi wa Mungu wanaporoza washiriki, inaomba kwamba upaze sauti. Wakati unaomba upaze sauti, inamaanisha kwamba utaongea kwa upole, utaongea kwa unyenyekevu. Lazima upaze sauti ili mtu yoyote atakayesikia hiyo sauti haisikie na ajue kwamba kuna hatari iliyo mbele yetu. Mungu anasema kwamba tupige kelele, tusiache kama tarumbeta. Hakuna tarumbeta ishapasha sauti polepole. Lazima tupaze sauti kama tarumbeta ili tuweze kuonya watu wa Mungu. Mungu ana watu wake ambao wanafaa kuonywa ndani ya hii dunia. Na ndio maana tunasema kwamba lazima Mungu anasema watu wake lazima wapewe onyo, na nyumba ya Yakobo iambiwe makosa yao. Wachungaji lazima tuambue ndani ya kanisa makosa ambayo tunayofanya yenye itafanya tusije tukafika mbinguni. Na kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba hivi lazima tupase sauti kama tarumbeta bila kuacha. So kama nitasikia kwamba mchungaji anaporoza washiriki, sitanyamaza, lazima nipase sauti. Kwani mimi nisipopasa sauti ama nikiona kosa
mchungaji wewe unafanya, na nisije niamua kunyamaza, hatari iko wapi kwa mbele yangu kama mtumishi wa Mungu? Tuendelee kitabu cha Ezekiel. Tuende kitabu cha Ezekiel tujue kwa nini mimi niendelee kufanya hiyo kazi. Ezekieli 3:17 inasema hivi, inasema mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno lili litokalo katika kinywa changu, uwape maonyo haya yatokalo kwangu. So ndugu zangu, tunaona kwamba jinsi Mungu ananena kupitia maandiko takatifu akisema kwamba hivi, mimi kama mtumishi wa Mungu, kitu ya kwanza nimewekwa kuwa mlinzi. Nimewekwa mlinzi katika nyumba ya Israeli. Kama nimepewa kazi ya kufanya hiyo, ya kuangalia, kama vile unajua kwamba mlinzi ni mtu ambaye anafaa kuwa kwenye juu mahali tawa, anaona mahali shida yote iko, akiona makosa inafanyika analiza alarm. Na ndio maana nawaambia kwamba ndugu zangu wachungaji, kama nitaona kwamba watu mnapotoza washiriki mkiwaambia kwamba njia tu ni njia, bora ufike mbinguni, siwezi nyamaza. Nikiwa kama mlinzi lazima nipase sauti kama tarumbeta na niweze kuonya watu wa Mungu kuhusu kosa lao ili wasije wakaangamia. So, tuendelee kuangalia nyinyi kama wachungaji, nikinyamaza, tukikubaliana ninyamaze, ni nini ambayo ilia mbele yangu? Ni nini endelea mbele yangu? Acha tuendelee na hiyo mstari. Tuendelee na huo mstari. Inaendelea kusema hivi 3:18. Inaendelea kusema hivi, inasema hivi, nikiwaambia mtu mwovu hakika utakufa, na wewe usimpe maonyo wala kusema naye huyo mtu mwovu ili kumuonya, ili kusudi aache njia yake mbaya na kuitoa roho yake mtu yule. Kwa hivyo in short, tunaomba kwamba mtu yote ambaye ni muovu na amekuwa akifanya makosa, ni jukumu letu kama sisi watumishi wa Mungu tuweze kumpatia maonyo. Na siku ya leo tusahau ya kwamba tunasema kwamba tunataka kujua ni ipi njia ambayo inafaa kutufikisha mbinguni salama. Kwa maana wachungaji wamepoteza watu wengi wakionyesha kwamba njia tu ni njia, bora uwezi fika mbinguni. Lazima watumishi wa Mungu tuweze kuangalia mbele, tuseme kwamba njia si njia. Kuna ile njia ambayo inakupasa kuitumia ili uweze kufika mbinguni. So, tuendelee na kuangalia maandiko takatifu. So, ndugu zangu, ni vyema tuweze kujua ipi njia ambayo tutakao kufuata ili tusije tukapotea. Tuangalie kitabu ambacho tumeizoea zaidi, kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Tujue kuna jambo linasema hapo la muhimu zaidi. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake wa 6 inasema hivi, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yaani Kristo anasema hivi, na wacha nirudie tena. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yaani kwamba Kristo anasema kwamba hivi, yeye ndiyo njia. Tena akasema yeye ndiyo
kweli, na pia yeye ndiye ana uzima. Na mtu yoyote hawezi pata urithi wa mbinguni ila si njia yake, ama mtu yote hawezi fika mbinguni bila kuwa hajapitia kwa hiyo njia yake. Hakuna mtu yote ataipitia shortcut kumwangalia Mwenyezi Mungu akisema kwamba mimi ni bora tu niliongea na Mungu, niliongea na Baba na akanionyesha njia jinsi nitakamfikia. Lazima tutumie procedure ambayo ndio Kristo, mahali ambayo anasema. So kitu cha kwanza tumejua kwamba wewe utaishi tu, lakini kama unataka uzima, kama unataka kweli ya maandiko, yeye ndiye ako nayo, anikupitia kwa Biblia. Kama unataka uzima, yeye ndiye ana uzima. So kama unataka uzima lazima tuulize Kristo, nikitaka uzima nitaishi aje, ili akupatie mpangilio wa uzima. Kama unataka njia ya kufika kwenye aliyopita, lazima umuulize ni njia gani Kristo nitatumia ili niweze kufika mbinguni. Bila hivyo, ndugu zangu watazamaji, hakuna chochote tutakayofanya. Hakuna jambo lolote hakuna njia yoyote tutakayefika salama. Tutapitia njia mingi, lakini hakuna njia ambayo itakayetuelekeza direct moja kwa moja hadi mahali kuna Kristo. Ila tutauliza Kristo, njia iko ipi? Kuna watu wanasema njia ni njia. Wache tuulize, njia zote zinaweza kukufikisha mbinguni? Njia zote zinaonekana ziko sawa tu, zinaweza kufikisha mbinguni, ama kuna njia zingine za upotofu? Tuangalie maandiko takatifu tuzidi kujua, kwani njia zote tu zenye tunafuata, njia zote zitatufikisha mbinguni ama zingine zinaelekea wapi? Tuangalie jinsi Bible inasema kupitia maandiko takatifu. Tuangalie kitabu cha Yakobo. Tuangalie jinsi inatupatia ushauri. Job 4:6. Job 4:6 inasema hivi: Je, dini yako sio tegemeo lako, na tumaini yako si huo uelegevu wa njia yako? Kumbe wakati Kristo anasema kwamba hivi mimi ndimi njia, kuna wengine wanasema kwamba, kuna wengine anauliza Kristo anaweza kuwa aje njia, anaweza aje kuwa barabara atumiwe? Lakini kwamba tumeona hivi, kumbe ndini. So Kristo akisema kwamba mimi ndimi njia, anasema kwamba mimi ndimi ndini. So tukitaka kufuata Kristo tunafuata ndini. Kumbe ndini ndio njia. Tumesema kwamba ndini ndio njia. Na kumbe tegemeo langu ndio pia tumaini langu. So nikiwa na tumaini ya kwamba Kristo aliniahidi ya kwamba ataenda na atakurudi, kumbe hiyo ndio tumaini langu. Na pia uelegevu ama njizi mahali mwelekeo wangu ambao nimeamua kufanya huu mwelekeo, nimeelekea nikaamua kwamba siku ya leo nitakuwa naabudu siku ya Jumamosi. Wengine akasema kwamba siku ya leo nitaabudu maybe siku yote. So mwelekevu ule ambao nimeelekea, hiyo venye nimeamua kuelekea, nikasema hiyo ndio mfano ndio nitakuwa natumia, hiyo ndio njia. Na pia tumeona kwamba ndio ndini. Kumbe hii ndio njia. Jinsi uliamua kwamba hivi ndivyo nitafuata, ulifuata njia, na hiyo njia ndio Kristo anasema kwamba ndio njia. So watumishi, ndugu zangu watazamaji, nasema kwamba wakati tunafuata njia, wacha tufuate njia ambayo Kristo aliyotuonesha, na wacha tufuate njia ambayo tunajua kwamba hiyo njia ndio Kristo. Tufuate njia ambayo hiyo njia ndio Kristo. Lakini sasa je, wengine wanasema kwamba basi hakuna wenye wamekataa kwamba tunafuata Kristo. Hakuna wenye wamekataa kwamba tunafuata Kristo. Wengine wanasema kwamba hivi kama ni njia, hata sisi tunapitia. Tulikuwa tunataka kusema kwamba njia, tuwezi sema kwamba njia ni njia. Lazima kuwa kuna njia za kupanga, yani lazima kuwa kuna njia ambayo ni njia ya ukweli na zingine za uovu. So kwa ajili ya hiyo tuingie kitabu cha Methali. Tuangalie kitabu cha Methali mstari wake 16, mstari wake na 19
So acha tuangalie kitabu cha Methali, Proverbs 16 verse 25. Na Biblia takatifu inasema hivi: iko njia ionekanao kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Narudia tena, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ndugu zangu, na wasalimu pia nikiwauliza swali moja, njia ambayo uliona kwamba iko sawa, ama njia ambayo uliangalia kuona kwamba ni sawa tu machoni pako, uliona kwamba ukasema kwamba siku ni siku, unaweza maabudu Mungu siku yoyote, siku ni siku, unaweza maabudu Mungu siku yote, ni sawa. Wende kama hiyo njia uliamua kwamba ni njia iko sawa, uliona hiyo njia iko sawa katika machoni pa mtu, lakini swali ni hiyo njia iko sawa pachoni pa Kristo? Utajiuliza kwamba hiyo njia ambayo unafuata iko sawa machoni pa Kristo ama iko sawa machoni pako? Hatuwezi sema kwamba njia ni njia, kwa maana kuna zile zinaelekea katika mauti. Swali ni ukiwa unafuata dini, ukiwa unafuata kuabudu siku ambayo iko kwenye Biblia. Kwa mfano mimi nilitafuta siku ya Jumapili kwa ibada ikapotea. Ukiwa unafuata dini ama ukiwa unafuata siku ambayo haiko kwenye Biblia, ni nini na kuonesha? Ni nini ama uko sure aje ya kwamba hiyo njia ama hiyo siku ni siku ya Mwenyezi Mungu na hiyo siku ni njia ambayo itakao kuelekeza mbinguni? Tumeona kwamba kuna njia zingine zinaonekana ni sawa lakini si sawa. Kuna dini ambazo zinaonekana ya kwamba hizo dini ni za kweli machoni pa mtu, lakini machoni pa mbingu ni dini ambayo sio faa. Uko na uhakika gani? Swali ni wakati tunamalizia ni kwamba una uhakika gani ya kwamba mahali ambapo unaabudu ama ile njia ambayo umeshikilia ambayo tumeona kwamba ni dini, hiyo dini ambayo umeshikilia. Najua kuna dini za kila aina, kuna dini ya Kiislamu, kuna dini zingine za waabudu ng'ombe, kuna dini za watu wengi tu, na wengine tu wanaabudu hata shetani. Swali ni hiyo njia ambayo unafuata ama hiyo dini ambayo unafuata na watu wa Jumapili, hiyo njia ambayo unafuata ni njia uko sure kwamba itakupeleka mbinguni ama inakupelekea katika uelegevu, katika upotovuni ama katika mauti? So ndugu zangu, wakati tunapomalizia ninawashauri ya kwamba nikwambia kwamba njia si njia, mbali njia ni ile ambayo Kristo aliyochagua. Tunazidi kujifunza tujue kwamba Kristo, kwani ulichagua njia gani ama ni dini gani ambayo uliyochagua ambayo inapatia watu mwelegevu, inaongoza watu kufika mbinguni. Tumeona kwamba njia si njia tu, kuna njia zingine tu inaonekana kwa sawa sawa, lakini utafika mahali unaelekea. Wakati tunapomalizia, Mungu awabariki wale ambao subscribe na wale ambao comment. Pia na washauri mzidi kucomment na kusubscribe, na kama kuna swali unaweza kucomment ili pia tuweze kushauriana tu wenyewe kwa wenyewe na tukosoane kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuombe. Uliye juu, jina lako lipewe sifa. Asante kwa uwepo wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa hekima yako. Asante kwa maana umeona ni vyema uweze kuzidi kutuongoza na tuweze kuchunguza maandiko yako takatifu. Neema yako tutoshe kupitia katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki.